وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وزیر کارهای خارجی جمهوری کره چان ایان را که با سفر رسمی و جهتی اشتراک در فوروم آسیای مرکزی جمهوری کره در تاجیکستان قرار داشت به حضور پذیرفتند. در ملاقات وضع فعلی مناسبت‌های همکاری دو کشور و مسائل مهم روزنامه بین المللی و منطقوی بررسی گردید. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که ما کره را در عرصه بین المللی همچون شریکی با اعتماد خود می‌دانیم و با رشد من بعدی مناسبت‌های همکاری با آن مطابق با منفعت‌های مشترک اهمیت خاص می‌دهیم. جانب‌ها ضمن ملاقات تحکیم رابطه‌های بین دولتی را در ساحه‌های سیاسی، بین پارلمانی، اقتصادی و تجارتی، علمی و تکنیکی، فرهنگی و بشری و دیگر عرصه‌ها محاکمه کردند. تاکید گردید که فعالیت من بعدی کمیسیای بین حکومتی اوید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و گسترش روابط در دایره فوروم مشترک صاحبکاری می‌تواند عامل تحکیم مناسبت‌ها در این سمت و افزایش حجم سرمایه‌گذاری بین طرف‌ها شود. استفاده اقتداری بوی ذخیره‌های طبیعی تاجیکستان، همکاری در ساحه بانکداری، توسعه همکاری در بخش‌های انرژتیک بخصوص هیدروانرژتیک، عرصه‌های مختلف صنعت از جمله صنعت کارکرد کوهی، بخش کشاورزی، نقلیات و کمیونیکاسیا، ساحه‌های تکنولوژی‌های اطلاعاتی، ذهن صنعی، توریسم، معارف و تندرستی از سمت‌های آینده‌دار تحکیم مناسبت‌های همکاری دو کشور معنی داد گردید. از سطح همکاری بین حکومت‌ها از جمله فعالیت پرثمر اگنتی همکاری‌های بین‌المللی کره و مساعدت این کشور در مبارزه با بیماری کرونا ویروس اظهار قناعتمندی کرده شد. وابسته به وضع دولت همسایه افغانستان، رسانیدن کمک بشری به مردم این کشور از جانب جامعه بین المللی توسط ساختارهای سازمان ملل متحد و سازمانهای بین المللی گومانیتری ضرور شمرده شد. 30 نوامبر باشد در قصر ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان معاون رئیس دیوان وزیران ترکمنستان وزیر کارهای خارجی این کشور رشید میردوف را که با مقصد اشتراک در فوروم آسیای مرکزی جمهوری کره در تاجیکستان قرار داشت به حضور پذیرفتند. در رفت صحبت جانب‌ها نتیجه های سمیت 15 سران کشورهای اعضای سازمان همکاری اقتصادی در شهر اشخاباد ترکمنستان را محاکمه کردند. در آغاز ملاقات پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تشکیل سطح بلند ملاقات سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری اقتصادی را تاکید کرده با جانب ترکمنستان برای پذیرایی صمیمی و مهمان نوازی گرم بار دیگر اظهار سپاس نمودند. ضمن بررسی مسائل مناسبت‌های دو جانبه دوستی و همکاری، ضرورت تطبیق پیگیرانه موافقه‌های قبلا حاصل شده و آمادگی همه‌جانبه با سفر جوابی رسمی پرزیدنت ترکمنستان محترم گوربانگولی بردیمخمدوف به تاجیکستان تاکید گردید. در رفت واخوری همچنین وضع فعلی مناسبت‌های همکاری دو کشور در چارچوب تشکیلات و سازمان‌های بین المللی اینچنین مسائل‌های مهم روزنامه بین المللی و منطقوی بررسی کرده شدند. همین هفته تحت ریاست اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان برای اجرای سپارش‌های مجلس نوبتی دستورهای قبلی سروری دولت ضمن سفرهای کاری در شهر و ناحیه‌های مملکت داده شده، اجرای با صفت نقشه درآمد بودجه دولتی، تامین نقشه کارهای آبادانی و دیگر مسائل‌ها با راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه تشکیلات و مؤسسه‌های دولتی سپارش‌های مشخص دادند. 30 نوامبر تحت ریاست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در کار مجلس نخست اوید با جریان اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره نقشه چاره‌بینی‌ها اوید با بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری در ساحه کشاورزی و رشد تجارت اگراری جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2019-2021 حسابات وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده شنیده شد. تاکید گردید که برای تقویت بخشیدن به رشد ساحه کشاورزی، دستگیری صاحبکاری و جلب بیشتری سرمایه به کمپلکس اگروصنعتی جمهوری با اقدام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از طرف حکومت کشور یک قطار امتیازهای تعرفی و اندازی پیشنهاد گردید. در اساس کودکس های انداز، گمرک و قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2021 برای ساحه کشاورزی 14 امتیاز فیکسالی
пешбинӣ шудааст ки ин зиёда аз 13% шумораи умумии имтиёзҳои давлатиро дар бар мегирад. дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда воридоти сармояи умумии хориҷӣ ба соҳа дар соли 2020 афзоиш ёфта, он нисбат ба соли 2019 $16.9 миллион америкоӣ зиёд гардид. дар соли 2020 воридшавии сармоягузории мустақим дар соҳаҳои парвариши зироат, сабзаводкорӣ, боғпарварӣ $11.3 миллион америкоӣ ва парвариши парранда $285,000 америкоиро ташкил дод. дар баробари ин дар давоми солҳои 2019-2021 барои рушди соҳаи кишоварзӣ аз буҷети давлатӣ дар доираи барномаҳои соҳавӣ $74.5 миллион сомонӣ ва тариқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатии хориҷӣ $66.7 миллион америкоӣ равона гардидааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазорати кишоварзӣ, вазорату идораҳо ва ташкилотҳои дахлдорро вазифадор карданд ки барои иҷрои пурраву самараноки нақшаи чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва рушди тиҷорати аграрии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои мушаххасро амалӣ карда, аз натиҷаи корҳо ба ҳукумати мамлакат маълумот пешниҳод намоянд. сипас дар кори маҷлиси ҳукумати кишвар лоиҳаҳои як қатор қонунҳо, аз ҷумла дар бораи лоиҳаи қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйир ба кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи кӯмаки башардӯстонаи байналмилалӣ муҳокима гардида барои баррасӣ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд. дар маҷлиси ҳукумати кишвар ҳамчунин масъалаҳо дар бораи барномаи рушди китобхонаи миллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2027, дар бораи барномаи рушди футбол дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026, дар бораи комиссия оид ба назорати содироти ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи тартиби назорати давлатӣ дар самти таъмини оби нӯшокӣ ва рафъи обҳои партов ва дар бораи тартиби танзими давлатии ташаккули захираи ашёи хом ва таъмини корхонаҳои коркард бо маҳсулоти кишоварзӣ муҳокима гардида ҳисоботи шахсони масъул шунида шуд. дар охири кори маҷлиси ҳукумати кишвар президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иҷрои супоришҳои маҷлиси навбатӣ, дастурҳои қаблии сарвари давлат зимни сафарҳои корӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дода шуда, иҷрои босифати нақшаи даромади буҷети давлатӣ, таъмини нақшаи корҳои ободонӣ, вусъати корҳои киштӣ тирамоҳӣ, дар сатҳи баланди ташкилӣ гузаронидани мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022, таъмини аҳолӣ бо барқу гармӣ, ҷамъоварӣ ва захираи кофии маводи хӯрокворӣ ва корҳои созандагӣ ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, ташкилоту муассисаҳои давлатӣ супоришҳои мушаххас доданд. интиҳои ҳафтаи сипаришаванда сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар як қатор шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо ҷараёни корҳои саҳроӣ, истифодаи мақсадноки замин ва тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ шинос шуда иншооти таъиноти гуногунро мавриди истифода қарор дод. ҷузъиёти ин боздид дар гузориши ҳамкасбони мо. сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Восе муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 37-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. муассисаи таълимӣ дар деҳоти Гулистон дар доираи тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Шералӣ Шайхов мутобиқ ба талаботи замони муосир бунёд карда шудааст. корҳои сохтмонӣ аз ҷониби мутахассисони ватанӣ анҷом дода шуда, ҳамзамон масолеҳи сохтмонӣ ва мизу курсиҳои истеҳсоли коргоҳу корхонаҳои ватанӣ истифода гардидааст. ба истифода додани иншооти нави соҳаи маориф имкон медиҳад ки
дар ду баст 660 нафар хонанда дар шароити муосир ва имкони хуб ба илмомӯзӣ машғул гарданд. сарвазири мамлакат зимни ифтитоҳи иншоот иқдоми наҷибонаи соҳибкори ватаниро намунаи ибрат хонда, кормандони соҳаи маорифро ба баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия ва ҷалб намудани наврасону ҷавонон ба омӯзиши илмҳои дақиқ вазифадор намуданд. ҳамчунин дар ноҳияи восеъ сарвазири мамлакат майдончаи варзишӣ ва маркази хизматрасониро ба истифода супорида ба корҳои сохтмону васлгарӣ дар зеристгоҳи барқӣ, майдони варзишӣ ва соҳилмустаҳкамкунӣ дар ҳудуди ноҳия шинос шуд. бо ифтитоҳи майдони варзишӣ ва маркази хизматрасонӣ инфрасохтори деҳоти ноҳия беҳтар гардида, ҳамзамон 10 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин гаштанд. авҷ гирифтани тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ дар ҳудуди ноҳия ки аслан бо саҳми соҳибкорону шахсони саховатманд анҷом дода мешавад, шаҳодати пуштибонии амиқ аз сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ҳар як иншооти бунёдшаванда дар ноҳияи восеъ бо тарҳ ва намои муосири меъморӣ бунёд карда шуда, ҳамзамон таъсиси ҷойҳои корӣ ба инобат гирифта мешавад. зимни шиносоӣ бо ҷараёни бунёди майдони варзишӣ сарвазири мамлакат масъулонро барои тезонидани корҳои сохтмонӣ ва ба талаботи замон ба анҷом расонидани иншоот вазифадор намуданд. сохтмони зеристгоҳи барқӣ бошад, аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд анҷом дода мешавад. иншооти мазкур барои таъмини аҳолӣ ва корхонаҳои саноатӣ бо барқ пешбинӣ гардида, бо таҷҳизоту технологияи нави муосир муҷаҳҳаз гардонида шудааст. корҳои сохтмони зеристгоҳи барқӣ дар кӯтоҳтарин муҳлат ба анҷом расонида шуда, пас аз ифтитоҳ 16 нафар мутахассиси соҳа ба кор ҷалб карда мешавад. дар ноҳияи восеъ ҳамзамон корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ҷараён дорад. зимни шиносоӣ иттилоъ дода шуд ки вусъати тадбирҳои саривақтӣ зарур мебошад, зеро дар ҳудуди ноҳия мавзеъҳои хавфнок зиёд гардида, рӯз то рӯз сатҳи об баланд гашта истодааст. вобаста ба ҳолати ҷойдошта сарвазири мамлакат масъулонро барои татбиқи нақша ва чораҳои зарурӣ вазифадор намуд. ҳамчунин дар ин рӯз сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар деҳоти зиракии шаҳри Кӯлоб бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19-ро ба истифода супориданд. иншоот дуошёна буда, барои дар ду баст ба таҳсил фаро гирифтани беш аз 1000 нафар хонанда пешбинӣ шудааст. муассисаи таълимӣ дорои синфхонаҳои таълимӣ, ошхона, китобхона ва дигар ҳуҷраҳои зарурӣ мебошад. қаблан хонандагони деҳаи офтоблиқои деҳоти зиракӣ аз нарасидани ҷойи нишаст ва набудани иншооти ҷавобгӯи талабот танқисӣ мекашиданд. акнун мушкилоти асосии илмомӯзони деҳоти зиракӣ дар заминаи таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон ҳалли худро ёфта, дар як муддати кӯтоҳ иншооти муосир бунёд карда шуд. ҳамчунин дар ин рӯз бинои маъмурии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ба истифода дода шуд. иншоот пурра навсозӣ шуда, ҳуҷраҳои корӣ бо мизу курсӣ ва технологияи муосир муҷаҳҳаз гардонида шудааст. тадбири мазкур бо саҳми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода шуда, барои кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб шароити муосири кору фаъолият фароҳам оварда шуд. сарвазири мамлакат зимни ифтитоҳи иншоот кормандонро барои хизмати содиқона намудан ба нафъи давлату миллат ва татбиқ намудани ташаббусҳои ҳукумати мамлакат вазифадор намуд. дар идома сарвазири мамлакат аз ҷараёни корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ва тоза намудани канал ва обравҳои канори роҳ дар ҳудуди шаҳри Кӯлоб шинос шуд. мавриди зикр аст ки дар натиҷаи бориши борон ва ба амал омадани сел канал ва обравҳои канори роҳ дар ҳудуди шаҳри Кӯлоб хароб гашт. дар доираи ташаббусҳои роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри бартараф намудани ҳолати ба амал омада ва таъмин намудани бехатарӣ сари вақт мутахассисон бо истифодаи техникаву механизми соҳавӣ ба кор ҷалб шуданд. натиҷа ҳамин аст ки оқибатҳои офати табиӣ бартараф карда шуда, имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ ҷараён дорад. иттилоъ дода шуд ки бо истифода аз рӯзҳои офтобӣ масъулон талош доранд ки ҳар чӣ зудтар корро ба анҷом расонанд. мавриди зикр аст ки танҳо сои девонасой бо дарозии 6740 метр дар ҳудуди шаҳри Кӯлоб тӯл кашида, дар натиҷаи бориши борони моҳи майи соли ҷорӣ ба сокинон зарари ҷиддӣ расонид.
сои Тебалай бошад, дар ҳудуди шаҳри Кӯлоб бо дарозии 5700 метр тӯл кашидааст. дар соли ҷорӣ сои Тебалай дар мавзеи маҳаллаи 8-уми шаҳри Кӯлоб бо дарозии 1220 метр аз назди маҳаллаи мазкур то пули мошингузари Кӯлоб Шамсиддин Шоҳин корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ оғоз гардида, 80% корҳои заминӣ ба анҷом расонида шуда, корҳои бетонпӯшкунӣ ҷараён дорад. дарёи Ёхсу бошад, дар ҳудуди шаҳри Кӯлоб бо дарозии 45 километр тӯл кашида, мавзеъҳои хавфнок рӯз то рӯз зиёд мегардад. мавзеи комбинати хонасозӣ яке аз нуқтаҳои хавфноктарини дарёи Ёхсу ба ҳисоб меравад, ки дарозии 1000 метрро ташкил медиҳад. дар сурати хароб шудани сатҳҳои ҳимоявии мавзеи мазкур ба зиёда аз 1000 гектар заминҳои кишоварзии шаҳр зарари ҷиддӣ мерасад. вобаста ба ин сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода истифодаи мақсадноки имкониятҳои ҷойдошта ва ба таври дастаҷамона фаъолият намудани ниҳодҳои дахлдор ва андешидани чораҳои саривақтиро зарур шумориданд. сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода нахуст аз рафти кишти тирамоҳӣ дар мавзеи Олимтой боздид ба амал овард. мавриди зикр аст, ки дар мавзеи Олимтой 7081 гектар замин барои кишт мавҷуд мебошад. аз маҷмӯи заминҳои умумӣ ба ноҳияи Данғара 2164 гектар, Фархор 3813 гектар, Восе 386 гектар, Мир Саид Али Ҳамадонӣ 144 гектар ва Муъминобод 574 гектар замин вобаста мебошад. баъди боришоти охирҳои моҳи ноябр дар ин мавзеъ кишти тирамоҳӣ оғоз гашта, имрӯзҳо бо ҷалби техникаву механизми муосир кор дар саҳро бо суръат ҷараён дорад. мавҷуд будани намӣ аз талаботи асосӣ барои гузарондани шудгор ва кишти тирамоҳӣ дар заминҳои лалмӣ ба ҳисоб меравад. дар муҳлати муайяншудаи агротехникӣ гузарондани кишт аз талаботи асосӣ барои гирифтани ҳосили баланд ба ҳисоб меравад. афзалияти кишти тирамоҳиро аз кишти баҳорӣ таҷриба собит намудааст. хусусат дар даврае ки дигаргуншавии иқлим аз кишоварзони олимон ҳарчи бештар омӯзиш ва дар асоси таҷрибаи муосир фаъолият карданро тақозо дорад. то 20% зиёд шудани ҳосил аз кишти тирамоҳӣ нисбат ба кишти баҳорӣ аз афзалиятҳои асосии кишти тирамоҳӣ ба ҳисоб меравад. вилояти Хатлон калонтарин вилояти истеҳсолкунандаи маҳсулоти кишоварзӣ буда, на танҳо бо ҳосили фаровони ғала, балки бо рушди соҳаи боғдорӣ, пахтакорӣ, сабзаводкорӣ ва чорводорию паррандапарварӣ, дар афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ, ки яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, нақши муҳим дорад. бо дарки ҳолати кунунии сайёра, яъне дигаргуншавии иқлим, кам гаштани имкониятҳои табиӣ барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва бештар шудани талабот дар бозори ҷаҳонӣ ба маводи ғизоӣ, хоҷагидорон талошро ба он равона намуданд, ки истифодаи мақсадноки заминро таъмин ва барои гирифтани ҳосили баланд дар соли 2022 заминагузорӣ намоянд. зимишносои сарвазири мамлакат хоҷагидорон ва масъулони вилояти Хатлонро баҳри боз ҳам вусъат додани кишти тирамоҳӣ ғалладонагӣ ва сабзавоти барвақтӣ, истифодаи пурсамар аз заминҳои корам, риояи дурусти қоидаҳои агротехникии коркарди замин, афзоиш додани истеҳсоли маводи ғизоӣ, ки дар маҷмӯъ ба фаровонҳосили замина мегузорад, вазифадор намуданд. дар ноҳияи Фархор сарвазири мамлакат аз рафти корҳои таҷдиду барқарорсозии пойгоҳҳои обкашии Уртабуз ва ҷараёни тадбирҳои ободонӣ дар ноҳия шинос шуд. таҷдиду барқарорсозии пойгоҳҳои обкашии мавзеи Уртабуз дар доираи лоиҳаи идоракунии захираҳои об дар ҳавзаи дарёи Панҷ аз соли 2020 оғоз гардидааст. дар мавзеи Уртабуз 5700 гектар замини корами обӣ мавҷуд буда, тавассути пойгоҳи обкашии Уртабуз 1 1381 гектар ва пойгоҳи обкашии Уртабуз 4 3914 гектар замин обёрӣ карда мешавад. корҳои сохтмони бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 дар деҳаи шаҳртепаи деҳоти Ватан моҳи майи соли ҷорӣ оғоз гашта буд. тибқи лоиҳа иншоот дорои 28 синфхонаи таълимӣ, маҷлисгоҳ бо 210 ҷойи нишаст, толори варзишӣ барои 100 ҷой, китобхона ва ошхона буда, барои дар ду баст ба таҳсил фаро гирифтани 1240 нафар хонанда пешбинӣ шудааст. таъкид бояд шуд, ки дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Фархор то имрӯз 503 иншоот сохта ба истифода дода шудааст, ки аз ин 13 иншоот ба соҳаи тандурустӣ ва 28 иншоот ба соҳаи маориф рост меояд. айни замон корҳои сохтмони 44 иншооти дигар низ ҷараён дорад.
тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ аслан бо саҳми соҳибкорону шахсони саховатпеша анҷом дода мешавад. зимни шиносоии сарвазири мамлакат вусъат бахшидани тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба инобат гирифтани талаботи муосири сохтмонӣ ва фароҳамсозии ҷойҳои нави кориро дар иншооти бунёдшаванда зарур шумориданд. дар идомаи сафар сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ сехи дузандагӣ, маркази хизматрасонӣ ва хати нави коркарди намаки оширо ба истифода супорида бо фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷагро ва Нонпас, намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, ҷараёни корҳои тозакунии каналу заҳкашҳо, соҳилмустаҳкамкунӣ ва дигар тадбирҳои бунёдкорию созандагӣ шинос шуд. марказҳои хизматрасонӣ дар деҳаи Меҳнатобод аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ дар доираи ҷашнҳои миллӣ мутобиқ ба талаботи замон бунёд карда шудааст. дар марказҳои хизматрасонӣ сехи дузандагӣ, нуқтаи таъмири автомошинаҳои сабукрав, маркази забономӯзӣ ва толори варзишӣ ҷойгир мебошад. баъди мавриди истифода қарор гирифтани ду иншооти хизматрасонӣ наздики 30 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин гаштанд. дар партави дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди саноатикунонии кишвар ва дар доираи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои васеъ намудани иқтидори истеҳсолии корхонаҳои саноатӣ дар корхонаи коркарди намаки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди алоқа хати нави истеҳсолӣ ба истифода супорида шуд. корхонаи мазкур асосан аз соли 2003 фаъолият дошта 13 нафар ба кор ҷалб шуда буданд. хати нави корхона асосан барои истеҳсоли намаки нави олӣ васл гардидааст ки дар 1 соат то 3 тонна маҳсулот истеҳсол менамояд. пас аз ифтитоҳи хати нави истеҳсолӣ боз 13 нафари дигар бо ҷойи кор таъмин гаштанд. сокинони ноҳия заминҳои назди ҳавлигию саҳроиро низ самаранок истифода намуда бо ба даст овардани ҳосили баланд ҳамасола соҳаро афзоиш медиҳанд. бо мақсади дастрасии аҳолӣ бо маҳсулоти кишоварзии тару тоза дар деҳоти Меҳнатобод ва деҳоти Қаҳрамон гӯшаи деҳқон ташкил карда шудааст ки хоҷагидорон метавонанд маҳсулоти истеҳсолнамудаи худро бо нархи дастрас пешниҳоди сокинон гардонанд. бо мақсади саривақт бо оби полезӣ таъмин намудани хоҷагиҳо ва беҳдошти ҳолати мелиоративии заминҳои корам, тозакунии каналу ҷӯйбор ва заҳбуру заҳкашҳо дар ноҳия вусъат ёфтааст. бо мақсади дар оянда бо оби соф таъмин намудани хоҷагиҳои ҳудуди ноҳияҳои Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, Фархор ва Восеъ дар доираи лоиҳаи идоракунии захираҳои обӣ дар ҳавзаи Дарёи Панҷ дар масоҳати 36 гектар ҳавзи обтакшинкунак бунёд гардида истодааст. масофаи соҳили Дарёи Панҷ дар ҳудуди ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ 25 километрро дар бар мегирад. барои ба анҷом расонидани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ, таъмири сатҳҳои обпарто ва пешгирии хавфи обхезӣ ҳангоми баланд гардидани сатҳи оби дарё аз ҷониби муассисаи давлатии канали Чӯбек 2650 тахтасанг омода ва захира карда шудааст. дар маҷмӯъ дар ноҳия барои таъмини бехатарии сокинон ва пешгирӣ намудан аз обхезӣ корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ вусъат бахшида шуда имкониятҳои ҷойдошта мақсаднок истифода бурда мешавад. дар идома сарвазири мамлакат бо фаъолияти аҳли заҳмати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷагро шинос шуд. ҷамъияти мазкур дар ихтиёри худ 56 гектар замини корам дорад. дар баробари бунёди боғу тогзор ҳамзамон ба таъсиси гармхонаҳои муосир таваҷҷӯҳ зоҳир карда шудааст. натиҷа ҳамин аст ки имрӯзҳо ҳосил дар гармхонаҳо фаровон буда аҳли заҳмат ҳамарӯза самараи дастранҷи худро ба фурӯш мебароранд. иттилоъ дода шуд ки гармхонаи помидор бо истифода аз таҷрибаи муосир бунёд гардида обу ғизодиҳӣ тавассути таҷҳизот таъмин карда мешавад. технологияи нигоҳубини маҳсулот дар гармхонаҳо ба таври худкор сурат гирифта ҳосилнокиро хеле баланд мебардорад. гармхонаҳои мазкур тамоми сол фаъолият карда ҳарорати дохили онҳо бо усулҳои ҷадиди гармидиҳӣ роҳандозӣ карда мешавад. соҳибкорони ватанӣ бо дар назардошти таъмини фаровонию арзонии бозор ва пешниҳоди маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаву безарар гармхонаҳои замонавиро бунёд карда сохтмони гармхонаҳои дигарро низ идома медиҳанд. дар идома сарвазири мамлакат бо фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нонпази ноҳия шинос шуд. коргоҳи саноатӣ, истеҳсоли маҳсулотҳои қаннодӣ ва нонии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нонпаз аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ дар кӯчаи Бобоҷон Ғафуров бо тарҳи нави меъморӣ дар доираи ҷашнҳои миллӣ бунёд карда шудааст. имрӯзҳо талабот ба маҳсулоти коргоҳи саноатӣ, истеҳсоли маҳсулотҳои қаннодӣ ва нонии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нонпаз зиёд мебошад. ифтитоҳи чунин иншоот имкон медиҳад ки ҳам ҳунарҳои миллӣ рушд карда ва ҳам занону духтарон бо ҷойи кор таъмин карда шаванд.
در مرکزی ماموری ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهر خاروق یارمارکه جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد تشکیل کرده شد. در دایره این تدبیر از طرف کارخانه و تشکیلات ولایتی و بیرون از آن زیاده از 1200 جای کاری خالی پیشنهاد شهروندانی به شغل گردانیده شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکاری منطقوی ما خاصیت خدایاربک زاده. تشکیل نمودن یارمارکه‌های جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد تقاضای زمان میباشد، زیرا توسط چنین چاره‌بینی‌های عمومی جوانان و اینچنین شهروندان سن و سال گوناگون میتوانند با جای کاری و کسبه دلخواه تامین بگردند. امروز نیز چنین چاره‌بینی در نزد تئاتر ولایتی در شهر خاروق دایر گردید که توسط آن 1200 جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد چه در داخل ولایت و چه بیرون از آن منظور خواهشمندان گردید. در این یارمارکه نمایندگان اداره و کارخانه‌های شهر و نواحی ولایت اشتراک داشته، اینچنین محصول دست هنرمندان و کارگاه و کارخانه‌ها نیز منظور ساکنان گردید. باید گفت که یارمارکه جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد در همکاری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، اینچنین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان دایر گردید. نمایندگان وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و نمایندگان مقامات شهر و ولایت در این چاره‌بینی اشتراک نمودند. زیاده از 1000 جایهای کاری خالی در هم حدود ولایت، هم حدود جمهوری و هم جایهای کاری خالی در خارج کشور، علل خصوص در فدراسیون روسیه و جمهوری قزاقستان پیشنهاد کارجویان شده ایستادند. از این یارمارکه صدها ساکنان شهر و نواحی ولایت دیدن به عمل آورده با پیشنهادهای کارخانه و اداره ها شناس گردیدند. محمد کریم نظیرов، سردور ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در ولایت مختار کوهستان بدخشان قید نمود که در مرکز ولایت شهر خاروق برای جلب کارجویان چنین چاره‌بینی‌ها پیوسته دایر کرده می‌شوند. جو کاری خالی پیشنهاد کرده شدند، چی در ولایت مختار کوهستان بدخشان در خود ناحیه روشقلا پیشنهاد کرده شده است 38 جای کاری خالی در سوای فرهنگ، در سوای معارف، سوای تندرستی و این چنین دیگر جای کاری خالی پیشنهاد شدگی از شهر دوشنبه، ناحیه سنگور، شهر ایسور، شهر روغون و دیگر ناحیه‌هایی که در پیشنهاد کرده هستند. شهروندان ولایت مختار کوهستان بدخشان از این جای کاری خالی علاقه شناس شدند و میتوانند با این جای کاری تامین کرده شوند. همچنین شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر خاروق نیز چون همیشگی در این چاره‌بینی فعالانه اشتراک داشته. پریناز عزیزی، مدیر شهری شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی، عرض داشت که پیشنهاد جایهای کاری خالی برای ساکنان شهر خاروق در برابر اشتراک در چنین یارمارکه‌ها اینچنین طریق مطبوعات دوری و بوکلت‌ها نیز پیوسته راه‌اندازی کرده می شود. از طرف شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر خاروق زیاده از 35 وکانسیا پیشنهاد گردیدند. باید قید نمود که دهها جوانان شهر خاروق با معلومات‌ها و پیشنهادهای این چاره‌بینی از نزدیک شناس گردیده برای فعالیت آینده خویش نقشه‌گذاری نمودند. ما دانشجوی کورس سوم فاکولته تاریخ و حقوق علیشاه و مینوره می باشم. ما جوانان امروز شکرانه ادا میکنیم که پیشوای معظم ملت اما طرفه ما را دستگیری میکنند و در برابر گرفتن دیپلم دانشگاه ما امروز می توانیم که صاحب معلومات دیگر شویم. همزمان در این چاره‌بینی برای برخی از شهروندان برای انتخاب درست کسب مشورت‌های علاهیده داده شدند. اینچنین جایهای کاری خالی بیرون از کشور من جمله در دولت‌های فدراسیون روسیه، قزاقستان نیز منظور خواهشمندان و هنرمندان گردانیده شد. در برابر کارخانه و اداره‌های دولتی اینچنین به یارمارکه نمایندگان سازمان و تشکیلات‌ها و کارخانه‌های غیر دولتی، جمعیت‌های صاحبکاری نیز جلب کرده شدند. Около 50 вакансий, которые имеются в данный момент в университете Центральной Азии и в школе профессионального непрерывного образования. یکی از بخش بسیار هم مهم و مکمل یارمارکه جایهای کاری خالی این پیشنهادهای مرکز تعلیم کلانسالان بود که برای تکمیل تخصص شهروندان کورس‌های گوناگون آموزشی را منظور نمود. مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان در شهر خاروق از روی 3 سال فعالیت می‌کند. پیش از همه
برنامه مساعدت به شغل اولی که از طرف اگنتی مهنت و شغل اولی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اولی جمهوری تاجیکستان از روی برنامه مساعدت به شغل اولی سال 2021 785 نفر شهروندان بیکار را به کورس‌های کوتاه مدت 2 ماهه و 3 ماهه شامل گرداندیم و صاحب شهادتنامه رمزی دولتی گردانیدیم. معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان انور ایمت شاهزاده قید نمود که تا آخر سال باز تشکیل چنین یارمارکه‌ها و چوره‌بینی‌های ترغیب کسب و کار، هنرآموزی دایر کرده خواهند شد. رشد ساحه چاره‌داری و تامینات بیشتری اهالی با گوشت و شیر استحصال داخلی وظیفه افضلیتناک کشاورزان است. با این مقصد در دایره تطبیق برنامه مجموعی رشد ساحه چاره‌داری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2022 در ناحیه دنغره ولایت ختلان نمایش فروش چاره‌های خوشزاد برگزار گردید که در آن خواجگیداران و متخصصان ساحه و نمایندگان کارخانه‌های صنعتی استحصال کننده محصولات شیری و گوشتی اشتراک نموده بهره توسعه همکاری‌ها تبادلی تجربه نمودند. گزارش همکارمان صلاح‌الدین نعمتوف از ناحیه دنغره. رشد چاره‌داری عامل فراوانی محصولات غذایی بوده. برای رسیدن به نتیجه‌های باز هم بلندتر و نگاه داشتن استواری بازار استعمالی مملکت مساعدت نموده، راه‌اندازی گردیدن تدبیرها از جانب مسئولان با تطبیق برنامه مجموعی رشد ساحه چاره‌داری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2022 نقشی مؤثر می‌گذارد. با این مقصد و تقویت همکاری‌ها میان خواجگی‌های چاره‌داری ولایت ختلان در ناحیه دنغره نمایش فروش چاره‌های خوشزاد برگزار گردید که در آن نمایندگان وزارت کشاورزی مملکت، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان، مؤسسه توسپروری، خوشزادکنی، بردارکنی صنعی و عالمان و متخصصان شرکت نموده اوید به افزایش دادن سرشمار چاره‌های کلان شاخدار و میده برای بلند برداشتن حجم استحصال محصولات گوشتی و شیری به چاره‌داران مصلحت و توصیه‌های سودمند دادند. در این نمایش فروش خواجگی‌های چاره‌داری و شخصان الهیده نمودهای گوناگونی چاره‌های کلان شاخدار از جمله زادهای سیاه الو، شوید زیبامانند، سیمپلی و چاره‌های میده را از شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان معرفی نمودند. در ناحیه تیمورملک دو خواجگی زادپروری فعالیت می‌کند که از این 1170 سر چاره‌های ذاتی سرسفید و 10222 سر چاره‌های ذاتی معین پشمی تاجیکی پرورش می‌یابند. در خواجگی زادپروری اول چبلق 4426 سر حیوان سفید ذاتی معین پشمی تاجیکی پرورش می‌یابد که از این 1450 سر میشور تشکیل می‌دهد. امسال که از اینها 900 سر با طریق باردارکنی صنعی باردار کرده شده است. اساس کارکرد محصولات‌های شیری ما از همین خوشزاد شدن ذات چاره‌های جمهوریمان سر می‌شود. در نمایشگاه امروز ما محصولات‌های شیری خالص خود پیشنهاد خلق کرده اومدیم که با مثال قیماق، سمیتانا، جرغات، کیفیر، توارق، شیر، دوغ و دوغاب پیشکش مردمان میکنیم. طور اطلاع داده شد عین زمان در حدود ولایت 225 عدد فرماها فعالیت داشته. در آنها زیاده از 90491 سر چاره‌های کلان شاخدار پرورش می‌یابد. در بخش خواجگی‌های جمعوی بیش از 581000 سر مال میده موجود میباشد. با گفته متخصصان در ساحه کشاورزی مملکت با چاره‌داری نیز توجهی خاص ظاهر کرده می شود. محض نتیجه تلاش‌های حکومت مملکت در این سمت بود که دوام سالهای صاحب استقلالی ساحه مذکور با دستاوردهای نظررس نویل گردید. در این دوره خواجگی‌های چاره‌داری با راه‌های گوناگون به خصوص بردارکنی سرشمار مالی خوشزاد را به مراتب زیاد نموده برای توسعه این روند حالا تدبیرهای علاوگی می‌اندیشند. چندی از خواجگیداران با ورود نمودن زادهای پرمحصول چاروا از خارج کشور و به طور باردارکنی صنعی خوشزاد نمودن مالهای محلی با نتیجه‌های نظررس نائل شده در رشد ساحه چاره‌داری مملکت سهم می‌گذارند. یکی از پروبلم‌های ساحه که امسال برای رشد همین ساحه مانگی ایجاد می‌کند در نوع‌ها نرسیدن متخصص باردارکنی صنعی می‌باشد. برای همین در این سمت باید رئیسان شهر نوع‌ها باید حرکت کنند که متخصص تیار کنند و فیلیال مؤسسه زادپروری در منطقه کلوب اگر مراجعت کنند ما آماده هستیم که همین را با تمام اسباب انجام‌های باردارکنی صنعی تامین کنیم که همین ساحه در همین منطقه کلوب رشد نماید.
чорводорӣ қисми муҳими соҳаи кишоварзӣ буда барои таъмини ғизои гӯшту ширии аҳолӣ ва ашёи хуми саноатӣ аз қабили пӯсту пашм ба ҳисоб меравад. маҳз ба ин хотир пайваста дар навоҳии вилояти хатлон чунин тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ гардида фаъолону пешсафони соҳа барои дастовардҳои меҳнатиашон ҳавасманд гардонида мешаванд. бо натиҷагирӣ аз рафти намоишфурӯши чорвои хушзод дар ноҳияи Данғара чорводорони шаҳру навоҳии вилоят бо сипосномаву тӯҳфаҳо қадршиносӣ гардиданд. мактаби бачагонаи санъати ноҳияи Варзоб аз 14 синфхонаи таълимӣ иборат буда 424 нафар касбомӯз дорад. аммо кӯдаконе ки ба ин ҷо меоянд дар синфхонаҳое таълим мегиранд ки дар ҳолати табоҳ қарор доранд. мактаб мероси солҳои гузашта буда ҳатто масъулин талош накарданд ки дару тирезаҳои онро мувофиқ ба талаботи имрӯза таъмир созанд. вазъи имрӯзаи ин муассисаи таълимиро ҳамкорамон Наврӯз Сафаров дар гузориши худ пайгирӣ кардааст. таваҷҷӯҳ кунед. танҳо навозиши бардавому завқамандона бадани ин кӯдаконро гарм нигоҳ медорад, вагарна дар вазъияти ногувори ин синфхонаи мактаби санъати бачагонаи ноҳияи Варзоб нишастану суҳбат кардан душвор аст, зеро ҳам дару ҳам тиреза ва деворҳо низ ба талаботи зимистонгузаронӣ мутобиқ набуда, дар баробари он ки аз дару тиреза ба дохили синфхона сардӣ ворид мегардад, ҳамчунин деворҳояш низ дар ҳолати садамавӣ буда дар 4 фасли сол намноканд. ҳамин мушкилот дар тамоми синфхонаҳои мактаби мазкур мушоҳида мегардад, вале машғулиятҳо тибқи реҷа идома дорад. масъулин ҳам дар ҳалли ин мушкилот аз дасткӯтоҳӣ хеш ҳарф мезананд ва роҳи ҳалли ин проблемаро танҳо дар мусоидати мақомоти болоии ноҳиявиву идораҳои дахлдор медонанд. агар аз нуқтаи назари он гирем ки мо дар кӯҳистон зиндагонӣ мекунем, ҳаво нисбатан ба дигар манотиқи кишвар хунуктар аст. аз лиҳози сӯзишворию аз умуман ҷо таъмин ҳастем, лекин биномо камакак не дар асл бинои кӯна аст. ҳарчанд аловам кунем чиам бошад, ба он дараҷае ки бояд гарм шавад намешавад. ниёз дорем, хаякун гуфтанӣ ҳастам ки як дастгирӣ бошад, як пешниҳодо буд дастгирӣ бошад ки бинои мактаба аз нав созанд. гарчанде ки мактаби мо ба шароити ҳозири замон он қадар ҷавобгӯ нест, мо ба ҳар ҳол кӯшиш мекунем ки шогирдои хуб тарбия кунем. чунин мушкилотро омӯзгорону хонандагони мактаб соли якум нест ки таҷриба намуда истоданд. солиёни зиёд синфхонаву ҳуҷраҳои корӣ дар ин муассиса валангор буда, дар дораи корҳои омодагӣ танҳо ҳезуму ангишт мехаранду халос. барои бартараф кардани дигар мушкилоти таълимгоҳ то ба ҳол ягон мақомоти идораи масъул даст ба кор нагардидааст ва барои кӯмак кардан тасмиме ҳам нест. ҳоло мактаби бачагонаи санъати ноҳияи Варзоб бештар аз 5 тонна ангишт ва ҳезум захира доранд, аммо бо дару тирезаҳои шикаста ин захирасозӣ бефоида аст. албатта мушкил аст ба кадом ҷиҳате ки бино дар ҳолати таъмирталаб қарор дорад ва чуноне ки маълум гашт, намнокие ки дар бино зиёд дида мешавад, ҷиҳати гармикунонӣ ба мо ками халал мерасонад. сардии зимистони Варзоб ба ҳамагон маълум аст, аммо ин вазъият маълум аст ки касеро дар ноҳия ба ташвиш наовардааст, зеро миёни кӯҳҳои сарбафалак кашида бо дару тирезаи шикаста дар зимистон таълим гирифтану касб омӯхтан амалест басо мушкил, вале ба ғайрати кӯдаконе ки ин ҷо меоянду санъат меомӯзанд месазад ки таҳсин гуфт, лекин аз ояндаи онҳо бояд масъулини ниҳодҳои дахлдори давлатӣ бештар андеша кунанд, то ин дилгармии наврасон афзоиш ёфтаву соҳибкасбони ҳирфаӣ дар ин ҷода ба камол расанд. дар толорҳои китобхонаи миллии Тоҷикистон даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст ҷараён дорад. ёдовар мешавем ки дар рӯзҳои аввали ин давр хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ донишу маҳорати сухандониву суханварияшонро пешниҳоди аъзои ҳакамон мегардонанд. ҷузъиёти мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст дар китобхонаи миллии Тоҷикистон бо шукӯҳи хосат ҷараён дорад. дар номинаи адабиёти бачагона ки бештар кӯдакону наврасон иштирок мекунанд, лаҳни шевуву ширини ин ғунчаҳои умед аъзои ҳакамон ва иштирокчиону тамошобинонро ба ҳайрат мегузорад. новобаста аз сину сол духтарону писарон бо донишҳои андохтаи хеш ба саволҳои ҳакамон посухҳои мушаххас медиҳанд. дилафрӯз қосимова яке аз иштирокчионест ки дар номинаи адабиёти бачагона дар назди доварон баромад намуд.
аз пешниҳоди суоли аъзои ҳакамон ситоиш карда гуфт ки бештари саволҳо аз осори насрӣ буд ки ман ба он ҷавоб гуфтам. ман зиёда аз 180 китоб хондам, 4000 мисраи шеърӣ ва 104 афсона зарбулмасалу чистону мақолаҳо азидам. зиёдтар маро аз наср савол доданд. ман хаёл кардам ба ягон саволашон ҷавоб намедиҳам, аммо ҷавоб дода тавонистам. муаззамаи фахриддин яке аз иштирокчиёни дигарест ки дар озмун дар номинатсияи адабиёти классик донишу малакаи худро назди ҳакамон нишон дод. тавре худи ӯ мегӯяд озмун хеле шаффоф аст ва аъзои ҳакамон низ тибқи низомнома саволҳоро пешниҳод мекунанд. муаззама баъд аз баромадаш назди доварон изҳор дошт ки аз баргузории озмун ва муносибати доварон хеле розист ва иштирок дар чунин озмунҳо дар роҳи минбаъдаи ҳаёташ таъсири нек дорад. худи ӯ мегӯяд аз миқдори китобҳои мутолиа кардааш розӣ нест ва ният дорад то соли оянда хониши китобро бештар намояд, зеро маҳз баргузории ин озмун ӯро ба ин кор ҳидоят намудааст. озмун шаффоф буд, ҳамаи саволҳо аз рӯи низомнома пешниҳод карда мешуданд ва маро тибқи ҳуҷҷатҳое ки пешниҳод намуда будам савол доданд. ва албатта инсон ҳар қадаре ки дониш биомӯзад ҳамон қадар кам аст. инсон ҳар қадаре ки бидонад аз худ кунад боз ҳамон қадар низ намедонад ва пайваста бояд мо дар талоши илм бошем. мо хушбахт аз онем ки фарзандонамон дар ин озмун ширкат варзида саю малакаи худ ва маҳорат ҷаҳонбинии худашонро васеъ мегардонанд. дар натиҷаи хондани китоб онҳо ба дунёи дигар ошно мешаванд. китоб ин як манбаест ки ба одам ҳама чизҳои гуногунро эҳё месавад ва малака ва маҳорати онро баланд мегардонад. қобил ба зикр аст ки дар даври аввали озмун ки аз 2 то 5 декабр идома меёбад, зиёда аз 70 нафар толибилмону хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии касбӣ иштирок мекунанд. озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон то 14 декабр идома ёфта, ғолибон аз рӯи 5 номинатсия 15 декабр қадрдонӣ мешаванд. бинандагони азиз, бо пешниҳоди ин матлаб расидем ба поёни барномаи навбатии иттилооти таҳлилии ҷанббастии ҳафта. дар ҳафтаи пешомад ба шумо иқбол ва муваффақиятҳои нав ба нотаманно дорем. хуш бошед ва то дидор.